I pozdrav ljudi, ovdje je Gaming 180, a danas ću vam pokazati koji je program najbolje koristiti za gledanje filmova i kako ubaciti titul u film. Znači, prvo, za gledanje filmova ja bih vam preporučio VLC Media Player. On ima najbolju kvalitetu slike i u njega je najlakše ubaciti podnaslov. Link će biti u deskripciji za download. A sad idemo na onaj drugi dio gdje ću vam pokazati kako ubaciti podnaslov. Znači prvo, kada downloadate film, stavite ga, prekopirajte ga na radnu površinu i ubacite ga u mapu koju ćete nazvati po filmu. I onda, da bi se downloadali podnaslov, odite na podnapisi.net, link će biti u deskripciji. I znači, nađite na kojem vam jeziku treba, stisnete preuzmi titul. Meni su se sad dva, a dobro, nema veze. I prebacite titul u mapu gdje je i film. Onda prekopirate ime filma i tako nazovete i podnaslov i to je to. Znači, jednostavno je i nadam se da vam se video svidio. Ostavite isto također like i subscribe.